ni somni pali January sang ni somni pathum thole ni ani Myanmar sipai sarkar chuan civil sarkar an paithlak taka president U Win Min chu thlasari chung pon chuak thailo house arrest an hrenua Begawan region a Tanggu jela an tan tir le ta National League for Democracy sarkar hnuaya civilian president U Win Min hi kum sang ni somni pakat February thla a sipai ten sarkar thuneina an hne chu hnuah khan house arrest in an da ngala ma se an hremna hmun ero an ta langlo sipai sarkar hian NLD ho tu Aung San Suu Kyi ipo nikum jun thla khan house arrest an hrena tangin nei pito tan ina an lo son to bok report then khatin atalan danin president paithlak ta ki January ni som pali khan tan ina son ania aomna tur mun hi ama in Minister of Home Affairs Lieutenant General So Tut Point alo endik to ani atana mun hi tan in hospital bulmaya omni in an soibok kum somsari pakhat mi Myanmar president lui hi sipai ten thu neina an chan hnuwa eiruk sipai laka hel tura mi puite fui COVID-19 in kai hroina dan bo chiale thu boi sang sang siam sakania a thu boi then khata chuan thiam lo chantir ani to bok ma se president lui chuan an puna te hi thu diklo ani thu asoi kum za chuang fe a an sakto Caucasian Catholic biakin Burma sipai ten an ti chia chungchanga January ni somni pani khan Pope Francis chuan an tharum thona hi titop thuai turin Burma sipai sarkar angen Sagaing region EU township chanta khua kumza somni pakwala ya reito Caucasian Catholic biakin an hal chungchanga Pope chuan poi ati thu asoi hemi chungchanga hian pathian ni khan Vatican Palace St. Peter's tualzola in khoma popin thucha asoina asoitela he biakin hi Myanmar a biakin hlunber zinga mi ani baka Catholic biakin poimo tak ani thu asoitel bok chantha khua a military council sipai tele piu so thi polten January ni som pali le som panga khan khochunga luchelin in an hal tuma he biakin hi an hal tel ani Pope Francis chuan khosang sanga mi ten har sana antona le he tharum thona atop thuina turta baka malam huna zalen taka an om theina turin kantong trai sakrengani tina soizi bok he inkhom na akal zong zong ta ma Pope chuan Myanmar ram boi chungchanga tong trai pui thau turin mi puite asom thu Vatican News chuan atalang Russia in Ukraine abeina cholkar kalta khan mi pui somnga velan borala Peru a tharum thona po ti top ani thuai thenan Pope chuan thunei tu te angen bok ani Matupi township nga lai kho chevela January ni somni pakata Burma sipai tele CDF te tum thum in beina Burma sipai pariatan thia mi panga an hliam thu hriat ani halka khopui le Matupi khopui in kar konga January ni somni pakat chonu dan ni tanga dali in kar chung khan CDF Matupi battalion 2 le military council sipai te in kana CDF lamin thi le hliam omlovin in kana hi an kirsan thu CDF Matupi information lama thunei tu pakat chuan asoi ani lam chuan ral thuang fam kim den min beina salia thei topin kan lo chang le ta operation kan be nu hian kan kirsan le ani ti in asoi military council sipai te le CDF tang rual te in beina hian nga lai khua le district office in kara trumkhat district office bungrodana tlanga trumkhat monastery a trumkhat awa in voi thum anin beya he in beina hian CDF Matupi CDF mara le CDF zotung ten an beiron thu don ani Chin State Mindat Township Sun Town khokianga chena in vela January ni somni zanda so pakhat le mini somnga khan inka buena omlovin military council ten jet fighter pakhat magin bom tum ni an thlak thu Mindat Township Public Administration ten thu chu siamin an talang Burma sipai military council ten jet fighter in zanlaya an boma wangin chena in a checha udin an soya tual chung mipa pakhat le meichia pakhat nawak loin hliam tuar anom thuan soi January ni somni pani jing da som pakhat vel po khan Mindat khu a in hat
Burma sipai ten wan ma tu khuwa hoi jarral thuam lianin trum nga zet an zonin an boma hemi chungchanga hian Minda Township Public Administration ten har satna nasatak an tor thu an talang Military Council sipai ten khomwal atanga an boma wangin tual chhung mi puite an tlan chena sa January niriat chonhuda thum le minisom panga khan Mindat khopui atanga mel som thung vel a hla a Burma sipai ten jet fighter pakhatin voi ni an boma chena in pakhat a chi ani ti in an soi Military Council Burma sipai ten kum sang ni som ni pani December ni som khan tum khat December ni som ni pasari le ni riat khan tum khat kumin January ni som ni pani khan tum khat operation an be wangin Sagain Township a Tonglin khwa Kainpin khwa Kinto khwa Lepe to khwa Minse khwa Uwin khwa le mi ta khwa chung ko sang khat som nga mi sangria jasari som nga chuang hun him lama an tlan che thu don ani aiwei wadi tuipui tluanin an khuwa veka Mandalay region lam andang chatangani tuna Sagain Township a an operation na hi tum thumna ani ti in PDF sipai pakhat chuan asoi Military Council sipai ten kum sang ni som ni pani December ni som khan Sagain Township Minse khwa in pakhat letpanto khwa in pakhat letpanto monastery hung chunga building pani an hal chia atum hina tan December ni som ni pasari le niriat khan Minse khwa in somsari pariat Tonglin khwa in som poruk an hal thu don ani bok heng ba ka hian Minse khwa kum upa pakhat Burma sipai ten an thata ral tlan zinga mi pa pathum khowatin a met hlumbok January ni som ni pani khan Tonglin khwa in pakhat an hala ongto khwa tlang roma Military Council sipai te an lu le thu hriat ani tun din hmuna Burma sipai ten operation an bei mek awangin tual chhung mi puite ram hnuaya an tlan chiat na sat thu don ani Burma ram mi pui ayo sarkar National Unity Government NUG Foreign Minister Do Janma Ong ichuan kumin sang ni som ni pathum Chinese New Year lom puina thu chu siamin China sarkarin Myanmar mi pui hna in rel bona nei let konga Myanmar mi pui tana UN Security Council a adin nge ji alan tir wangin lom thu asoi December sang ni som ni pania UN Security Council nei zota ka khan Myanmar ram tana resolution podlu ASEAN agreement point nga ti hloting tura ma la thoi tura an podlu chu China sarkarin veto por manga apai thak lo wanga tlom tu soina ani Military Council sarkarin tharum thona do dal zonga China sarkarin ma alak tan awangin chen omram thatak indi atibok NUG Foreign Minister Do Jinma Ong chuan China kumthar New Year kanman tura hian China mi puile Myanmar mi puite inlai China thatchau zel hi kan be se ani atibok tunlai hian Burma Military Council chunga China policy hi Military Council adang lam sort le to ni in thilchi mi te chuan an soi Myanmar Military Council sual sipai huai tu Senior General Min Ong Hlaya chu engwangin nge ram rin rel bolna lama thuneina le thlin na nei lo chung sia President ni tral idu ti in Indonesia sarkara Maritime Affairs and Investment Minister Nemek Indonesia Army General Hui Mr. Luhut Panjaitan chuan Switzerland rama Economic Forum a khak zeu pain he zo na rum takki azot Army Chief Hui Minister Nebok Mr. Luhut Prajantan chuan Myanmar sipai de chu politics atanga inuk do ka ram ro rel na hi ram in rel boina hwal konga amitling ten hena peklet phal turin a hril ani Myanmar ram din mun hi sipai ten thu nei nan pong lak nuwa sum dona thila in shrek be na economic sanction atok mek zela tual chung in dona azwal zela wangin ram chung mi puite e bar zona le zirna telin kong engkima athon op mekani chu wangin politic thila kuang lo nor hi bansan sela ram kai hoi theiten hena thu nei nei hlan wat ro se ati tin Burma sipai te hian Indonesia sipai te malak ra ni rod en ton sela Indonesian Army po hian kum som chung liam ta atangin ram in rel bola hi sipai ten an chel tur ani lo ti se in an chol san dim diam to ani ati bok Burma sarkar mi pui thlan tin zinga sipai lam na lo chel to an om ve nuala politics lama theina le tlin na nei lo pui chuan ram ro rel tu le hroi tu president na hi iphu lo hrim hrimani
mitling le theina nei chau in ram hruai na chalo se ti in senior jenaming ong hlaya a soi chan ani ram thenom hruai tu ten hetinga aru langa an hril bor chungpua zana chang a hrelo hi a za pui om tak zet ani ole barmaram boina chuan zia omlam alapan hlei theilowa mipui sipai te le military council sipai sarkar sipai te mun hranga an lei khuai nuain an lei bei mek zela he thil hian engtika nge top zai a relanga Burma mipui te hian engtika nge zalen na an sual chuang ti chu tundin hmuna chuang hriat mai thei a har hle a mipui te hian an zalen na hi sual chuang ngei tumin thei topin thei palin ko in tran an la mek zel ani mipui zalen na Burma rama aum le thoi theinan Christian ring tu ten kan thei topin I tong trai pui zelang u